Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kate so lang village organization hakajing yalanti ka bahan reus number hakajing don ko makhat pratali ki group mentakas ngi ka khat pratali guru sa ara jara ar pulai kala yoban plipaj ba ya kini ka office rekam jong ka da uba reniton ling dot tongkhar MLA ka mau kerwat constituency kumban shikdo ya kate so lang village organization pot jaut la seng khat nyo trik urisa ara jar khat nyo but ya kani ka office rekam la te ya kajing lut ko ba khat lai lak tam kata san lak tingka na ka VO but pra lak tam na ka scheme his pas ngi hagani ka sngi da yo ban pi pho i pheng sho ya ka program de ki jing rwai but ki action song na ki khat ka EC jong ka te so lang village organization pala yo ban pule ya ka history ka balingkot na ikong merciful carling do kiwe ki bala ajing kran ni ka sngi ki long Pak T. Shangtiar, Menteri Shnong Pot Jaud, Pak Eson Khong Rimai, District Mission Manager, National Rural Livelihood Mission, Pak M. War Bat Kiwei. I think that this is ngawan market bok kirweng yapi ka village organization hakaba pinangla bantrei bahar ikne lenti bakandan ke cingkiu jong ki SSG hakaba pinyo bon ki jing mentoy na sarkar ngasukwa ban perkenmau yapi ka ba baro batongin kendo kini ki jing ngai be ki bahar hukum hakaba ngiting ban sim yaki development ki bawan na sarkar ki bon ba ki breu jong yakni ki dong ki kan ki barang don kita kecingin bit kan banting ban sim ya ki development sarkar ting ban don adhar bat kumle kumtai ko ki log ba ye ka kwa banong ya pi habakut jo ka ni pin yo i ta ka jing du nong sudah pin nam yo i jing yo nong ai ru em ma kata ka jing perkhat bakala hendai kita ke perkhat bakala pin yo i tang ka jing du nong sudah ha ka ba ki jing toy ba ki ban yo na sarkar kinom yo shu namar pin yo bo nanti ya ke kebal pembaik na sarkar. Namar kata, ni pensyuruh na pigpad ba? Bangin day banyating krumar ya ke baro. Kung kajad benriw ni alunong sibon na bakalang ginting be. Kung kajad benriw ngim day siyo banya penbon na kada si penting ke bomdon nong rim nritong ilong slor. Banya siyam mata, banya don mata, banya bot ya kijing petha na kaling kapakar. Na kamta ka bet ka biyang na ta ka roy kapar jong ngi ki pai ba jong phi ki pai ba hi na sukman ma yesgo ya ka wei ka lat ka lenti na ka ta jong phi ki VO ya ka phi yo ya ka wei ka lat ha ka ba nga kwa ban yo ji kai ban ka pat yo hadu mentah ki jai business ki bon nga trai business ma do pagarang khna ngade ba trai business ba na do pagarang khna na do ki kata khat nyo khat prasnam ngala don ha ka business ngala lo ki jai business baro batang kowe kita business ke bang ngampat le abang nga ikwa kata kali ka banking bandon ki bang lagi ki bang rupi ki private company kila bansen ki bang da ka bayo ka license na ka sarkar ban le ite ki bang ban ai pisa ban sim pisa ban le kumale ki bang ya kata ka kamur ngala posneu ban ong bandala ako igasni bangin long kinong periyag bang lane bandon la kajong ki bang ki private bang kasan ban iwer bi ban room hapo ke server group bu na plan jopi bar khoi pi adan tamo na kle ba action tur jopi ban ai kublek ti yang arum judon ban lut ban wan hajan te hendai mata resmi pade paro khoi ndan baku tamo
Ibat mundan ru bada action tur jong pi. Le masua tang hapo bawan nang kong masu ong kuno kong pi long kuno ali ni kwa beli keren bagi SD kwa beli ya keren bagi spang ta server group kemudian pan aji mato ipi bunsin brand jong pi karena. Tang kendiat kemud ki bawan badan hapo saya group. Mantang si pedang sokmen jibun bahkan ni bila don buat nalor kataru baru koi ki don lar be uniform bat ke pu sam kiwa bat mania pengakran ni kiru ngami tusu mau pilih nang ni nasional ze wah ngakudu juai member ni ngasung pengai itu bah tambang ni kali kedak kasin go pen i ba ka jingdan jo pi hapo kan ni sel group kawan ra ya ka jingkala ya ka jinglong juman jompi ba ka jimut ceperhat jompi bat kawan ragu ia kajing mot berkat kumno banla ban trek ban her pensan ia ke yang kesem ke jongpi ban penroi ban par ia ke yang kesem jongpi lamba ke skim lamba ke jingerap jong sarkar ba fer nak iwe pa kilai di ban ba kila ban kersan ipi kawai ni kikam ba piale kanika kam jongpi kanika organization jongpi kalong ba dia pun coach no ka strike yang kata ka jingkran jungi mana kong ba ikut coach no kenapa suatu ba kawai ba ka jingli akut tentang kaura kisah hila banglap hangti hamulun no ipai hamulun no kadigari ke jaka ka ba kuitam ka village ke cleanest village tang na kata ba kayo cleanest village ki bon agi ni gibru ki bawan nabar ban pe de jawan ban pe kidan kam ke jaka sa kidan kam ka ba jadi nong nong akto nong nanta kimbang kam banit kam sokar so ila long self sufficient na konjungan ju gibril kiwara kisa makin bam kiwara kisa makin sa kata ka bisa kan ne ha snong jungki na kajingli aku jungki kawar atrak ki turis kiwan ki tulur ka bisa jungki aku tu snong angtia mulno dengan trai lapi da pia la ban le taru ama gani ka jaka sini ka than ki tanak ba kampiat tan na ka sora kampiat tan ni kitigi snong stai sapo jaga bagi tu lagi turis ada bila menyelak kod, ada bila ban penginternet maya kayin kesan, hitung bagi sentir diskut, kan yarap lu ya, ada hitung bagi sentir diskut, kan yarap lagi, hitungan. Rengkat kerja terilang membaca MGNRES, kani kayang mentah, bat bangila depan cina. Tihaswa pengimpanan kami akan kayang, ngilia perkat ban kot. Ya kiri orang pak jong kadong kathan jong ka district Southwest Khasi Hills jami ba kit so bha ba dia dan lang rekat pak ni ha ka ne kasni ka ba kamen bangin pli ya ka ne ka yen tinga ai ka jing kuble shibun ya ki kiri orang pak ki ba ki la pelaj members jong ka te song lang village organization ban pediang so bha ya pi